Muraza kunyemerera noneho natwe twihuse cyane twerekeza kuri iri jambo ry'akataraboneka ry'umuminisitiri umwe muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ni umuminisitiri watunguranye cyane. Uyu muminisitiri rwose yandagaje ku rwego rukomeye cyane igisirikare cya leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo FARDC. Byose byagendanaga n'ubundi n'imbaraga nkeya gikomeza kugenda kigaragaza ku mirongo y'imbere ku rugamba, ariko kandi yongera gutakagiza igisirikare cya FCM23 kigarura ibice bitandukanye by'uburasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, ariko kandi byose kikabyigarurira gitsinze igisirikare cya leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Yandagaje FARDC ku rwego rukomeye cyane bigendanye n'ubundi n'ububasha ndetse n'ubunararibonye bukeya ku mirongo y'imbere ku rugamba. Byose bikagendana n'uko rwose yatangaje ko leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo idafite igisirikare. Ibi ngibi bije n'ubundi nyuma y'amagambo akomeye cyane leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo imaze iminsi iri kuvuga ku gihugu cy'u Rwanda, ni mu bigendanye no gukomeza gufasha igisirikare cya FCM23 gukomeza kwigarurira ibice bitandukanye by'uburasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ni kugira ngo ntizimbye mu magambo tugaruke kuri ijambo ry'uyu minisitiri, uraza kureba hasi handitse subscribe kugira ngo tujye dukomeza kugenda tubana mu biganiro byinshi cyane ndetse n'amakuru dukomeza kugenda tubategurira umwanya ku wundi. Uyu muminisitiri wo muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo wandagaje bikomeye cyane FARDC ni minisitiri ushinzwe ubuhinzi ndetse no kwihaza mu biribwa muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, yitwa Muhindo Nzangi Butondo. Yandagaje cyane bikomeye cyane igisirikare cy'igihugu cyabo n'ubutasi bwacyo, asobanura ko byikanga uruhande bihanganye bitewe n'ibivugirwa ku mbuga nkoranyambaga. Mu kiganiro minisitiri Muhindo yagiranye na YouTube channel ya Bosoro na Politike, yagaragaje ko rwose mu ntambara ya leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo itsindwa harimo n'iyisakaza makuru, kuko nka mbere yuko ihuriro FCM23 rifata umujyi wa Uvira ingabo z'igihugu cyabo zari zahunze. Yagize ati ntange urugero ku ifatwa rya Uvira. Batangaje ifatwa rya Uvira ariko M23 yari ikiri muri Ruvungi, bakoze tweet bose bumva ko Uvira yafashwe bava muri Uvira mu gihe umwanzi yari akiri mu birometero 30 uvuye kuri Uvira. Ku itariki ya 9 Ukuboza mu mwaka wa 2025 nibwo abarwanyi ba FCM23 binjiye mu mujyi wa Uvira, bawuvamo nyuma y'icyumweru babisabwe na Leta Zunze Ubumwe za Amerika zabijeje ko ibiganiro by'amahoro bigiye gukomeza kandi bikagenda neza cyane. Minisitiri Muhindo yatangaje ko rwose FCM23 ifite igisirikare gikomeye cyane ku buryo iyo Amerika itayisaba kuva muri uyu mujyi wa Uvira, ubu ngubu iba iri mu mujyi wa Karemi mu ntara ya Tanganyika, kubera ko rwose yari gikomeje imirongo y'imbere ku rugamba, ariko kandi byose ngo bikaba byaragendanye n'uko leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yakomeje kugenda yinangira kumvikana na FCM23. Nyamara kandi leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ikirengagiza ko igisirikare cyayo gitsindwa mbere y'uko intambara itangira. Ati ndagira ngo nkubwire ko iyo hatabaho ubutumwa bugufi bwa Marco Rubio bwaje buvuga ngo nitwishimye, nekereza ko tuba tutari kuvuga ibi ngibi. Baba bari muri Karemi kubera ko mu nzira nta kintu kinini cyarimo. Tuvugishije ukuri ibyo byaduhaye umwanya wo kwitegura rwose pe. Uyu muyobozi yatangaje ko kuba FCM23 itarafata ibindi bice atari kubw'imbaraga nke z'igisirikare cyabo, ahubwo ko byatewe n'uko Amerika yitambitse. Ahamya ko imbaraga za leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo isigaranye ari za diplomasi gusa, ariko kandi ahandi hose rwose bigendanye n'uko leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ikomeje kugenda igaragaza ubushake buke ndetse n'imbaraga nkeya rwose ku mirongo y'imbere ku rugamba. Byose bigendana n'uko rwose igisirikare cyayo ari uko kidakomeye na gatoya, kandi ko rwose igisirikare cya leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo nta bunararibonye kandi ko kinatsindwa mbere y'uko urugamba rutangira. Uyu mugabo ibyo yavuze niko bimeze koko. FCM23 nyuma yo kugera mu mujyi wa Uvira batangaje ku itariki ya 10 ko bamaze kuwufata byeruye neza cyane, ariko kandi cyatunguranye cyane batangaje ko bagezemo bagasanga umujyi wera de. Abasirikare b'u Burundi bose bari bamaze guhunga, ba Repubulika ya Demokarasi ya Kongo FARDC nabo bahunze kare, ndetse n'abandi bafatanyabikorwa babo barimo na za Wazarindo bose bari bamaze gutsindwa intambara y'imbuga nkoranyambaga nk'uko uyu musirikare abitangaza. Yatangaje ko Twitter ariyo yatumye igisirikare cya leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo FARDC gitsindwa urugamba rwo muri Uvira, ariko kandi byose bikagendana n'ubundi n'imbuga nkoranyambaga ngo zikomeje kugenda zica ibintu ku mirongo y'imbere ku rugamba. Byose ngo bituma igisirikare cya leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo kigaragaza ubushobozi buke cyane rwose ku mirongo y'imbere ku rugamba, kubera ko ngo gitsindwa mbere y'uko n'ubundi urugamba rutangira muri rusange. Ibingibi kandi biranajyana n'uko leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ikomeje kugenda ishinja Alliance Fleuve Congo M23 gukomeza gufashwa n'igihugu cy'u Rwanda. Byose ngo bikagendana n'ubundi n'uko u Rwanda rushaka gukomeza kwigarurira ibice bitandukanye by'uburasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ariko kandi dukomoje gatoya nanone ku ijambo ry'amateka risoza umwaka wa 2025 rigatangira umwaka wa 2026 ryatangajwe na Colonel Nanga, umuyobozi wa FCM23, ni ijambo ryemezaga neza cyane ko rwose muri uyu mwaka wa 2026
batazongera gukangwa n'amarira y'ingona ya leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo cyangwa se n'ubundi n'uburyarya bukomeye cyane bwa Perezida Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo ngo bemere kongera kurekura ibice bazaba barigaruriye, ahubwo atangaza ko mu gihe leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo itashaka ibisubizo mu biganiro bazakomeza urugamba ku rwego rukomeye cyane mu bice bitandukanye by'igihugu, kandi ko bazaharanira kugarura amahoro muri uyu mwaka wa 2026, byaba na ngombwa rwose bagakuraho ubutegetsi hakajyaho ubutegetsi bwimakaza amahoro ndetse na demokarasi muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yose muri rusange. Uyu muyobozi Corneille Nangaa yatangaje ko mu buryo bwiruye cyane rwose FCM23 izakomeza kuba hamwe n'inzirakarengane za leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo zikomeje kugenda zirenganywa n'ubuyobozi bubi n'ubutegetsi bubi bw'icengezamatwara ndetse n'ivanguramoko bwa Kinshasa, kandi ko rwose bazakomeza kugenda babigendamo neza cyane bagakorana n'abakomeje kugenda batotezwa na leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ni muri uyu mwaka wa 2026 yatangaje ko batazigera babava iruhande kandi ko batazigera babatererana, ndetse n'abandi bose bakeneye impinduramatwara basaba kuza mu gisirikare cya FCM23. Ni nk'ubwo ngubwo rwose yigeze gutungurana mu ndengo z'ukuza mwaka wa 2025 atengurana asaba igisirikare cya leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo FARDC kwiyunga kuri FCM23 kubera ko rwose amagambo ya leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo akomeje kugenda aba mabi cyane ku gisirikare cyayo FARDC. Ni nk'ubwo ngubwo n'ubundi yabitangaje nyuma y'uko Perezida Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo agaragaje ko rwose igisirikare cya leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo nta bunyamwuga gifite ndetse nta n'ubunararibonye, arabasuzugura ku rwego rukomeye cyane ndetse anavuga amagambo akomeye cyane y'urucantege ku gisirikare cya leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Mu kumva aya magambo Corneille Nangaa yagiye ku mbuga nkoranyambaga aravuga ati rwose bavandimwe bagenzi bacu, rwose nimuze murwanire ukuri kandi mukomeze kurwanira ukuri kwa leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, murwanire kwibohora, mwikomeza kugenda murwanira abantu bakomeza kugenda babatisha agaciro babereka ko ntacyo mushoboye. Muri abantu muri abanyembaraga kandi murashoboye cyane, muri n'igisirikare, mutakaza amaraso yanyu ndetse mutakaza n'imbaraga zanyu umunsi ku wundi. Nimuze rwose turwanire ukuri, turwanire kubohora leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ndetse turwanire kubohora abenegihugu b'abanyekongo muri rusange. Aya magambo y'umuyobozi wa FCM23 ni amagambo atangaje cyane rwose kandi yemeza ko rwose FCM23 yiyemeje gukomeza imirongo y'imbere ku rugamba ku rwego rukomeye cyane, kandi uko byagenda kose rwose ishobora kuzakomeza guhangana na leta ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo uko byazagenda kose. Ni muri uyu mwaka wa 2026 cyane cyane ko rwose leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ikomeje kugenda bigura intege mu biganiro biri guhuza FCM23 ndetse na leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo idoha muri Qatar, kandi mu by'ukuri byaragaragaraga neza cyane ko rwose ibiganiro bya Doha ndetse na Washington bishobora kugira umusanzu bitanga mu gukemura amakimbirane mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo muri rusange. Mwakoze kubana natwe muri aya makuru yaragizwe muri kano kanya, na makuru agiye atandukanye dukomeza kugenda tubategurira muri uyu munsi wose. Nimukomeze kugubwa neza kandi ibihe byiza kuri mwebwe n'abanyu bose aho muherereye hose hirya no hino mu isi muri rusange.